Tala falava o tātou tala fou, mole nei Aso Faraile. O lasa lolo vai aso nei na tu ina atua i le pūlenga o le mlewa a lele se siaki tupe, e o atolo na whaitau a wha ilua te smel whamiliona, o tupe wha asile le pūlenga o le mlewa a lele, mo atina e wha lele e tono le atinu. O la fionga le minista al matanga luinga o ngalwenga whilawa inga matina ese, ya olo a whawhitiva ai. Le tai fono o le mlewa a lele, a fionga le ataua isi kuki puni valu, ai mesi le pūlenga, na awai le momolinga le fisoswani al matanga luinga. Leana tau aoina le afionga le minista o whalaptonga tumu o ti Samoa, le atinu uwein so o yalo. Sau noa ola le tawa tele le nei tupe whaasili, e fisoswani le whatinongo atina e mo le atinu ulau tele. O le siaki o tu mai le malo, o le toles fo 5% leo tupe whaasili le pūlenga o mlewa alele, e tawala mai la la tau tupe maua, mai le lato tau sanga wha le tupe luafe luas fultolu luafe luas fulfa. O le afionga le minista ia le atinu u na whai masuia le malo, e mamoli le nganga whawhitai le matanga luenga ma le pūlenga o mlewa alele, e tu sai ma le se lengi bufo ai, e fisoswani atina ese, i te tono le atinu u. Inisi o tala, o wha amalo sia le whainga pa angan matanga luenga o leo leo mwhal pui pui, ma le matanga luenga o leo leo al malo intia, i le pui pui o le sanga le mua le atinu lau tele. O se tasi o vaianga o awe i le whamama whal matanga luenga. Sa noa le afionga le minista o leo leo mwhal pui pui, whao alo Harry Schuster, i le lango soa le afionga komsina, i awa pa aulonga i Tino Filippo. I le lato whiloa inga mal minista al malo intia, i le vaianga o lo pui ia matau sia sanga le mua le atinu lau tele. E whawhetai le malo intia i le nei whainga pa anga, i le tutu whaatasi, i mata i tu le malo pui o nei malo e lua, e me se moto le Pasifika. I le whamalo sia i o le whainga pa anga, na wala au lia whapitoa i le malo initia le afionga le minista o leo leo, e me se le afionga le komsina, i se tasi o polkalame o whaingoa ina, o le area o India luafe luas fululima, ma le Preach Defense Minister Conclave luafe luas fululima, le FIA Intia, i le masina nei. Ua tanu mai Samoa le sunga i lele ilo ia le ia tau le Sa Jerry Prant, le ana tau fiel malewa ale le tonu le malo Solomona. O le ia tau le Sa ana whaaululu ia i le laulau whamasino, i le sailinga se la lea le Pasifika, le ana whai le whai ngola vai asunutia nei. O le tau fia i lele ilo ia i Solomona, e whapeo ni se tua inga mai se tasi o whamasina mai tonga, na tūla i mai ai le whawhita auli. Sau no Prant, na tau fia ia whaatasi ma se tasi o whamasina mai Vanuatu, e au noa ma se mafua anga te tau, po ni mau e whamau ni ai nei tua inga e whaasanga ia te ia. O le taimi neol o matai tu pele li ilo ia sana ngai o inga, e whaonu whaasanga le malo Solomona, e winga le tau fia i o na malanga mai, i le aso lua le vai aso nei. I le whelo i ngā tu stala ma le fionga te maitai palemia fia mea na ame mata afa, i le vai aso na te anei, na ia sau noa i le mata upepeo na ielinga sanga sea malo. E pena se le fia le malo le atunuu, le ave e siye te maitai palemia mani sio suye to alima, mai le vahanga wha upawhai le fast, le olo taita ia le malo i le taimi nei, na ia sau noa ai, e leo se taimi mua mole nei o taita ia i se vahanga to ala iti le malo. E leo se mea fou le mele ta o le minority ka. Na tasi al mea o fou ai foi se matati a Samoa. O le tūlanga masani o minority governments, ona o le tele o pati, e ona tu whaatasi la ia le o pati, e ai o le pati au tu ai, e le o atoa le foi le majority, ala wa ye le malienga, a isi pati o la tau le la whaawa wina ia le malo. E tau iei foi la se tūlanga whapena al mele tupu ia tatou. Na moa foi la wano e whaalile manatu taita i whono le whatua tua i le atua sa mo watasi, po le fast, le afionga la auli le utea Schmidt, e whatatau i lea mata upu. E leise maa lo lalo le lai run te minority. Tō whesiri Amerika, Australia ma New Zealand sa isi me whapena tupu. Sa moa foi, e isi me whapena tupu. Le ai se taimi, na run na ise minority se maa lo. Awal taimi tutupu e mena, taimu whata ape pal mene e o e whaitenga palo. Le ele te keita kamen. Au na le taimi e ele whaupunga na wana o se vaenga o me ke teika le malo. Ai sele upuna. Ele sele upuna ele fau. Ona fea. O le finangalo fo ile ale taita ile tuangai, se sunga tu ile epa lupe soli ai sa ile maliele ngoi. E sa o la uri mele, ele i pule mua. E se minority il malo ngai. E taulanga si mele sa oila uri. Kasi ale kaiminga kaulaka i el melga. O le fefusela valulua.
le vo la nga pa ui va ai a vese lo va ai la o ko mang ko sa kau nga le kusangu mela ai le liula o malo fa palemia ya kupua a le kusangu mela o le fa kalile ele fa pela o minority a o le even numbers le la e loma fa masingo ngol palo la o kaimi sa kawala ele al malo nga fa kuinga el malo o e la kula fo nga kaimi fa wa pe e kofilau se ane kofilau nga ua pa uva ai e fa wa se kaliele la nga o le fa el melga ai fa ngo foro le al malo me fa ko pua ale ko so mo mela paki ele yu mi nga vai vai aso e fa lo palo ka sa lo mo sili le HPP ale o minority ai lo ya ko pua ya fa lo le ava kulola nga pake kia pasi ai mako velo lo i fafo mal pale o nga pale mia ilo le o kofila suinga nga fa pale mia fa nga malo e cosa nga kasi ola la sa ola au li melma o ke longa le upo fiemele fai o e ala nga fai le upo nga o le ila kungu ila nga ngofo i pele ngofo i pele a wole man ka wala ko fai le unga ka un fai fa ma vai aloia. O lo manino mai nei finaunga, le muso e le vai ngala auli fa pe foi fia me, ina ia fa ta pe le palemene, e te foi e fai le palota. Na fa ali manino foi e tuila epa, o le vai aso nei e tu ina atua e le vai ngala HRPP le mata upu, ilu mo le fa masinonga, o no lola total tonunga, e le ma fai o na alwa i lava fa pe le malo. O e le fa moe moe to e fono e le palemene le aso luas fulima, o le masina nei o Fepuari. Tauwhia ni ele malo sa moa le malanga ese atua se tasio alik fai pisinisi mai saina, ia Chi Wang Liu. Ona e whape o atu le 5 afe le tau a whai le tupe. O lo ona whai tala whai le ainga ona le whanua lisi. Le ana whatu wailo na whale oloa, i whatu walu sa funei savai. O le nei whase awa whai e whasanga i le alik saina, e le ainga manisi o matai le afio anga, whapea e ma se tasi na ave ma ministal kabineta, ia sa funei tu unga pa anganeri. E whatatau le le whanua na whaatua i le pisinisi a le alii, e au noa ma se tutongi. Pei ta ita ua e liu, e na te le tutongi e le 5 afe, e pei ona ave le tangi e le ainga, ona e se lia ma le ona se 10 afe le wha inga le seleni, na toe whaalu le toe wha le leo le whanua, le ana whaatua i le na pisinisi. Ta ua e le ali saina, o le aia ta mawhai e wha mamalo na ingoa ma lea ma ta upu, a o le imalanga isi atu ma Samoa. I tala muli muli, ua whaali manino mai le taita i whono le whaatua toi lea tua Samoa ua tasi po le fast, a fionga la auli le Watea Schmidt. E se whalo le mai tu malo le HRPP, ua whaulu atua la tau sui le vaenga whaupu whai le fast, mo le whainga palo tai le tau sanga fou. Ma e nā no wha maoti, ma uwha lanu, e se wholu ma le lima mai tu malo, o lo i lalo, o le tua ngai le HRPP, o le wa iai sui wa o mai, e le stala, mo le whaatua tua i le tua Samoa o tasi, i le paia inga o lumana. E fitu, i tu malo, wa ngai mai, mo sui lava o lea sai tu tonu o le vaenga whai, o le whaatua tua i le tua Samoa o tasi. Ma o le taimi vole nei, ua mātou manatu, mātou uma nei e nei, lua se furu maleiva, ua ta tauloa o na whaile tau tinonga, po o whea tonua e te anga i iai, e wha au au, e wha atuatuanga Samoa na mai, po o eto e fast, pele ai. Pei taina mo fo ila manue au mai le fina ngalo taita i le tuangai, le sisunga tu le epa takta sa ilele maliele ngoi. E whata tau i tu malo, e mei se lau wha ingo sui tau wā o wha ulu atu, i fia tamu mo e lalo le fua le HRPP, i le palo tolu mana i nei. O mako, e 5 kasi ku malo. Longo inga e lei kiki fo le 5 kasi ia sui whaku. E aru umai ku malo, o le whalala mai la o mka upunga. Mo kwala kiki kere le ngumela. E haka ngia mai ngā wo se kangaka. E lo koe fio ia. Mo mea upu e whai o tangata e leo malmalama. E winga upu. Le taitai le tuangai, le sisunga ia tu i le epa takta sa ilele maliele ngoi. Tātou tala fou nā Aso Faraile, tau wha saifua.